Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ta hagi ni gapor ngadap daga jingkemen ga Khraw ya ga banganuan sipi. Lingbaga ni ga channel jong ga Grace Worship Center. Shimi ni ga kabu ban kren sipi ban pentip sipi. Daga jing sngongo yo blay ba ke Grace Worship Center. Kalau pen Khraw ban penlong ya ga ga jing seng ga bahe. Ga jing seng pat ba. Ga bangi ai ka tengi ka ga Festival of Grace. But yang ni jing seng ni la pen Khraw ban penlong hang ti hapo nongpo Ribhoi district hang tu hapo kamadan paham siem kabadana mar persya jong Bethany Hospital. Yang ni jing seng in penlong south ni kata kadai nadu ka arpu nyotrik arpu fra arpu kendai ba laipo jong brai Oktober. Ha ka arpu nyotrik arpu fra trik arpu kendai trik ngin penlong ni ka tangga kapor janmet kata kadai kapor sanchiteng. Hagatu ko madan na paham si imbat aga si Sunday ngin pelong ika gapor katway gym and step bat aga por sao shiteng janme bat nga kwa baganong ifi balengi pelong ni gini gajing iseng gajing tmu gajing igadai ni kwa ban yalap yo Jesus Christ ni kwa ban penbenai ga gospel jong gajing IA ni ai kiteng ga Festival of Grace kadai gajing kawai jong gajing IA ni kwa ba baro ni brio kinyo mat ni gajing ai ga play ha shua jong gajing rio jong turai ha ga bau jisu le jan banwan bat nga yang nang ni nga kwangan pentip sipi ba ni la pen Khraw ba hai ni gajing seng kan long gajing seng pat ba bat ngin bo gi publicity keleng ba leng ba ni ga kaburu nga pa sipi bat nga da kwa ba pin pelat po kata ga ga nga kwa la kalong na kanu ga jaka nga kirpa ni gi viewers baro gi ba jupet gi ba subscribe ga ni ga channel nga kirpa ya baro gi ba yosno ni ga jingpen mana pelat po ra gi tu gi sking in long ni ga jing seng bat ni na nget ni yo ga jing kawai sa ji siya na gaktiyan ka jong play ba ga jing ro ba ga jing ruai ga ba kirpang bat pinyo ro ga jing duai ga ba kirpang ga jinan ka ma per nget ro play na gi kamba on pen kya on pelat ya shibon gi breu compare the day nagano no ga niam compare the day nagano no ga jingai compare the day nagano no ga shinong na ga ba kum ga no ga rukam ni priang sngo ba na ma jisu yap na ga da jong pi bat chua ba unwan ni kwa ban pendap ga jing alap ya ga ban tu vi ga jing ai ga jong try the one klang ni kan do bat pi nget ni yo ban ne kublai ti bat pi nget ru ba finisham shisha marmet yo try jingi Jesus Christ blai un ker khu pi kublai shibon ngin se kan do pat hagi tu gis ni jingi sek blai un ker khu pi kublai shibon to hagi ni ga por ngadap da ga jing sngongo pat yo try ba ngala biang banwan shapi kibriu kiba sngotunat ban snap ye ga program kiba ju snobang ban snap ye ga tin ga jong blay ngai ngu yu blay banga yu idan chibon kibriu kiba yo jinger khul ba ga ni ga jing hikai na ga ni ga channel ga jingi malaga por ngai ku blay gi subscriber baro ngai ku blay gi viewers baro gi ba comments but baro ibele ga live chat nga aingu yo blay nam ta jong fi man ngi duai nam ta jong fi malaga por bo blay un ker khu ye ga jing em jong fi un ker khu ye ga yeng ga sem ga jong fi un ker khu ya ka jing shikri la ne ga jing em ga jong fi ha ga liang baro te ga ne ga jing hikai ga banga kwa ngan kren chi fi me da ga sngi bar ga ne ga jing hikai ga ga banga shim ha ga jing shisha tang na we brio ha ga bible but uniu brio ulalong ka jing hikai ga Khraw ga jing em jong a shimet lesi men chuang am ju kwa ban kren uniu brio na marnga dan jing sngaram habanga nget ye ga bible bar banga yo i ba ule aga ne ga rukom hare hadien da la pule bahaya ga bible ngan sngongo yo play ba playang ki brio ki jo play ki ba shakri yo try what la da ki dan ga jing khat ga ba Khraw kat no ki dan la ga jong ga jing tlat ki dan la ga jong ga jing ki dan la ga jong ga jing long ka ba ngi yo i ya ga ta ga jing long jong ki ba la pen power ga bible bat ba ga ta ga jing long jong ki kum no play ule aga tu ga jing long jong ki bat ka wan ra yang ipat bangin sngot ko kum no ngin shakri yo play ha ga ni ga por ga ba menta ngai ngu yo play lesingan syo Iaphi ga ni kan diat ba pindop yo jing men toy na ga ni ga bang kren fi men chuang a sait perkhat ya ga bible kum ne
balay ba kaya thu ya ka jing bakla ka jong Abraham balay kaya thu ya ka jing bakla ka jong Noah balay kaya thu ya ka jing bakla ka jong Samson balay kaya thu ya ka jing bakla ka jong David balay kaya thu ya ka jing bakla ka jong Kibriyo ka jong Elijah ki ni Baruch balay kaya that ya Kibriyo jong blay ngasay perkhat kumta lada kani ka Bible ka batho jipang ka jingat jangi kum ki Kristan ha ka jing shang lada ban buri ya kini ki ba Kibriyo ki numyo iya ka ba sneo ha Kibriyo ki bo blay leje penman nga sngongo yu blay ba nga naong Iaphi lesi lada ka day tangga kot niam jongi lada kani ka Bible ka day tangga kot niam jangi lesi ka laban tho tangi ka babaha ka ba Kibriyo ki le anday na magani ka day ka ktien ka ba kot ka jong blay Ublay umburi ay ruam un penibet kumagalong namaru blay ude blay ube janay blay ube khot blay ube shisha uye thulot ike jinglang jong Kibriyo bara bat kata kadai ka Bible tengah khwa menaga sngi bangan krene ke jingikai kabanga khwa baki jingkren ki banga kren nang ni kan yarap Iaphi kan aimen sim lesi kambo ni jingkren jangaru ki langkumta ngamdan da kawai pat blay uklam ay nga bangan penting bangan pensiri Kibriyo bangan yalam baklay Kibriyo bangan benyi Kibriyo bangan kren sniu ni no em ngadanang ni ban kren bet tangi ke ktien ke jong blay ka banga tip kat kum ke jing ay bakal kum ke jing khat ke bo blay labo bagata ka dai bangan kren sepang ke jing em ke bamalag sngi Bat kumno ba piniat ko jing im ko ba job. Naman ngi kendo shibon ki be e. Ngaju perkhat e ne bala da Kibriyo ki dana ke jing e. La da ki pai shi ka ktien ke job lay shangi ki ba kren. Samangiru ngi warra sa kawai da ke jing penting ba ke jing pen e. Nganu benang Kibriyo ki jakashu shairu. Andai ngatip ba ka jubab ka dai be tang na ktien ke job lay. Ka jubab ka dai be tang na Jesus Christ. Kajubab kadai bet tang na umansim khot job play but ngiyang hang ne kum ki representative la ne kum kita ki ba mi nakabenta utrai ya kaban long ki nong kren nakabenta ka ktien ka job play ngayang nang ne banong sipi nganom compromise ka jing shisha haray nganom kren pat di ke ka khor ka be e lesi nganom kren ben nganom kren ka yeno ngakwa ngan kren bet ka jing shisha ka ktien ka job play kam tam kabala ban aimen sim man penslur bapiniang bapinio ka jingem ka bapila ban shakriyo try tinga ai kirtang ini ka jingkran janga mandai sngi what Phet yap what Klet no pidang don ka ba Khraw ka ba up ya ka jingem Iaphi saji sina nang biang what num Phet yap what let Klet no ru Namar kadang dan ka ba Khraw ka ba ap Iaphi shakmat Iaphi ka jingim ka bangi kendo agani ka pertai ka dai ka ba e dapi tip blay ka jingim ka dan bet na dapi ngap ya gani ka ktien ka jong blay bala dapi dai Kibriyo ki ba e ban ngap ya ka ktien ka jong blay ka Bible ka dan man hikay ngi shibon hakaway ka por nga shakriyo blay la khamslem katagaday ka mga khwa nga ni tuiping ngamday Iaphi buri ngayalap ngalet keleng Kibriyo ki Phet syangale sigiyo i banga don bor banga laban kren banga laban ya chikmat Haray walay Klet kadang ka por ka jingem janga ka banga kendo jing e shibon baka dan ka por ka banga sngaw ka mga nangan sange no ngan syong no nganam tre syong ngan shakriyo blay ka juwan kum ka taru ka jingem jingi lesi kum ka taka juwan na firu Vimut ban kay no ban sange no bat banum ya chikman ban perkhat no da ka pagarukom kalau dan ka por ka banga syong Lesi nga mi tru Iaphi snam reo bnai February nga dana ka jaka ka ba etam ka jingem nga khulumar nga khem yo athya
Siyang ayang tanggaway ngalong nga perkat siya pang ublay. Nga perkat balay troy mem jubab yung nga. Lani balay mem irap yung nga bangadan nag-jaka ka ba Nga puli gini kaktin ka jang blay nga siya puli kumto masutol sutaw. Heray kumno ublay uit palat yung nga. Nga puli na kanigalanang ka ba arfo saw. Jang ka kita probab. Nga na shimi gani bagaday kumaw blay udah kran baik take yang kita step. At wat lang ada na pudang ka jaka ka bang and Phet yap na gijinga. Blay kran nga nang ni kita probab nang ka ba arfo saw dekat basipaw. Ladamen tat yan na gisngi jang ka jingjan jar. Kabor jang may kalong gabarit. Ngayon, sngaw yung ganigaktiin magasawa na ublay siya ka donut jang Bala na nga tat no, hagapor jang ka tes. Kabor kabangidan ka na gabarit. Kalanggam ka insult yan nga kabang ayo sngaw. Baplayang na nga yakindo jing nga sngaw ko mga donbor. Andray playang nga klem don bon na mga mut ban sange no, ban Phet yap, ban Klet no, ban Phet no suna no blay. Kawan nga nga sur ka ba nga lada me tat yan na gisngi jong ka jingjan jar. Kabor jong mega na gabarit, piti buwang kumno kat babot. Pelat ya kita agi bala dangrong no siya ka jingyap. Bat ya kita agi bala jan syapniap tu sumar bamen kang no. Blay kuren direct yang agak lagi sengi wang. Let pelat je kita lagi bala janyap. Kang iki beginum let jaga jingyap. Kabamot yang jat keren let kang iki beriu beginum let jedujak. Pada dia nang tangga pulilut iki ni wang kumno la da me ang khmi ngam tip iki ni. Hatau tau betau iki dono berkat ika. Baru tahu beri ke mensim jama tip ika ba na ane ema wepu we bero. Kan bakum ke kam jango. Nasau tiang iki ni dekat ba blay kreding awang. Yang jat let kang iki tagi bala jan poi shige jingyap. Keren yalap yetho iki jing penem. Wari yang am tip ya gani ke jing shisha. Mela tip utaw ba tawi ke mensim tip ke tawa. Baru nai nang hau wepo we ke bakum ke jing le ke jo. Adene ke daw kani ke tin yang kalang kum ke 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 ba knyat biang inga peniang biang inga. Bepleang ladang adana ke tes. Ublay itu bangadan ke bor ke jing embat teng ke Klet ikata. Takadang ai ke teng ni ke jing keren wat Phet yap. Wat Klet no. Ublay udang up yeki be Khraw ban le nam ta jong fi shkhmat. Ngan yalam fi shaw ne brio. Tau de Elijah. Nage kitab ki sim ke baning kong ke lenang ke bakhat kendai. Esingan syong tang hang ni bat ngan keren ni gini ke khubor hagini ke 4 minute. Ngan siya tu ipi kendiat kenang makalang ke jing syai. U Elijah udah prophet jang blay ubau blay la say u what ega background jang ungem da tipa. Ade be pule bahai u Elijah pilap u utang nakal nang ke bakhat nyo jang ke kitab isim ke beningkong bau de nang tishbi. Baru blay la say u brio u prophet u Khraw. Tanggaway ke jing temu ke beningkong ke deban. Uniang persya ia ke Jezebel badi Ahab. Kibalang kisim do ke jait beri Israel. Baru boleh say u Elijah ke por ke jait beri Israel ke dana ke jing paidian ke Khraw. Baru ni beriu lala balik sibun kikam. Ula penai ke jing rang terkong. Haga jait beri Israel lais nem riu penai bat ke jatik kumbo ang. Ula challenge ia ki nang itu lepa jang Jezebel.
Banyak jerang jong lum Karmel. Ban peniang arteli giduan ban dua yang tabo blay uba im un peniang de geding gaduan. Bat yo no blay uba pa de geding tau blay ni money. Ula job ini nang tolu pa na mar kila dua ni klemiar geding. Ane now Elijah uduai. U blay na pedang upa geding. Kalau dan geding job ke Khraw. Henry gejai beri Israel kadang dana geding terkong ke Khraw. Namam dan slap dan umjer kadang geding terkong ke syirkai. Baro gejai beri Israel nadu siem hadu merau kidan kam kidan kam slap. Mana fi puli na nang bakat pragi tahu siem ke beningkong. Nak dekat besar puai. Blay kurena Elijah berwai geding sawa ba uyos ngau. Ia geding sawa jong geding kerhut jong lap ba. But what lada ke klempat slap ndai ladon lepa geding uyos ngau no try. U ai hukum wa habu marek lo let bam let di. Nama kada geding kerhut slap ke Khraw. Ahab ukongo ulet marek shong ke kali. Anai Elijah kiu sejrong jong lum Karmel. Phet lagi Klet aprengi khosio. Dua show blay pa shakri bon Phet sesiliang geduriau. Lada dan sign bo blay on ice lap kumbau la yok ngawa ga bakin jaman sim. Bat ngayo bandau ladep duai. Ka Bible ka angini gichten. U blay u jubab i jing duai jong Elijah. U padau slap. Ni brio de kham kerpanga ka Bible. Laban ong no na kinang ito pa baro de Khraw. Ndai de pipulin na kalanang ka bakat kendai. Ka Bible kong Ahab ula ito i Jezebel. Ya baro ka bu Elijah lale. Kumno bula peniap i kinang ito pa baro de ka wailam. Ka Jezebel ka pa lagi nang lam ktien jo Elijah. Kau untuk iblay le kumju ru palat ru ladang alam pelang amar gani sngi. Lasai ke jingim jom egum ke jingim jom way ne kita. Tiaba ula yo iya kata. Ula yang jot bat ula Phet no nama laga jingim ba ula let poy sheber sheba. Kepada ke juda ba ula ino yalau shakri hangta. Ngan sepuli shua. Henry mauhi ula let chisnginanti shagari Khraw. Tiaba ula pai ula shong apau ding ratam bat ula duai nam tai ladi bau niap no ula angru kala biangkat tamen ta trai shimno i jingim jonga na bangam lang khamba ba ni kpa jonga ti ula thia ba ula yo thia apau ding ratam ngan puli shushu ikadin dan ai ni jingkran. Tahagi ni gepor ngadap daga jingkemen ke Khraw ya ke banganuan Iaphi. Ling bang ni ke channel jong ke Grace Worship Center. Shimi ni ke kabu ban kren Iaphi ban pentip Iaphi. Daga jing sngongo yo blay ba ke Grace Worship Center. Kalau pen Khraw ban penlang ya ke jing seng ke bahe. Ke jing seng pat ba. Ke bangi ai ke tengi ka ke Festival of Grace. But yang ni jing seng ni la pen Khraw ban penlang hangti hapo nongpo Ribhoi district hangto hapo kamadan pahams iem kepada mar persya jong ke Bethany Hospital. Yang ni jing seng in penlang south ni kata kadai nadu ka arpu nyotrik arpu fra arpu kendai ba laipo jong brai Oktober. Ha ka arpu nyotrik arpu fra trik arpu kendai trik ngin penlang ni ka tangga ke pol janmet kata kadai ke pol sanchiteng. Hagi tu kemadan na paham siembat aga ski Sunday. Ngin pelong ika gepor cutway gym min step bat aga por sau shiteng janme. Bat ngakwa banganong ifi balengi pelong ni gini gajing iseng gajing temu gajing igadai. Ngi kwa ban yalap yo Jesus Christ. Ngi kwa ban penbenai ke gospel jong gajing IA. Ngi ai kerteng ke Festival of Grace. Kadai gajing kawai jong gajing IA. Ni kwa ba baro ni brio kinyo mat ni gajing ai gajo play ha shua jo gajing rio jo turai ha ga bau jisu le jan banwan
But ngayang nang ni ngakwangan pentip sipi ba ngila pen crab hai ni kajing sen kanong kajing sen pat ba but ngin bo ki publicity keleng ba leng ba ni ke kaburu ngapa sipi but ngada kwa ba pin pelat po kata kada ga ngakwa la kalong nakanono ka jakang ngakirpa ni viewers baro ki jupet ki subscribe ni channel ngakirpa ni baro ki yosno ni kajing pen mana pelat po ra ki tu ki sking in long ni kajing sen but ngina nget ni yo ki kajing kawai Saya sih nak ketian ke jong play bagi jing ro bagi jing ruai ke berkerpang, but pinyo ro ke jing ruai ke berkerpang ke jinan kam per nget ro play nak ki kamba un penkia un pelat ke sibon ke breu. Compare bidai nak no ke niam, compare bidai nak no ke jingai, compare bidai nak no ke sinong nak bakum ke no ke rukam. Ni priang sngop hana mau Jisu yap nak da jong pi, but chua bau nuan ni kwa ban pendap ke jing elap. Ya ka ban tu pi ke jing ai ke jong try. The one klang ni kendo bat pi nganget ni yo bende kublai ti bat pi nganget ru ba finisham shisha marmet yo try jingi Jesus Christ blai un kerkhui pi kublai shibon ngin se kendo pat hagi tu gisni jingi sek blai un kerkhui pi kublai shibon Marsen puli gani ngayo ini ke khubar ke banga ai ke teng wat Phet yap but what let Klet noro Kaba Khraw kadang up ia ke jing im jong fi ili jau la le adu kat ni ula job aga jing shakri ke jau ula la ban pronounce ia kata ke jing rang terkhong bat ke jatik ula la ban duai ba ke ding na blengen here Ulala ban duai bo bleu pado slap. Kanam jong Elijah ka benak leng kala le pen kenyo ya ka pertai ka tu ka par. Leng ba ka jing shakri ka jong ne brio. Pimla ban mudur. Bo new ju brio tanga ka lenang ka bakhat kendai. Kaya tu ba ka Jezebel ka tengah ka jong Ahab. Kapak lagi nanglam ketian ban berngam yo Elijah. Bat pila ban mudur bau new jo brio. Uba penrang slap, uba penhiarding, uba penhap slap. Uba la pendam ton lagi nang itu lepas barok lagi hajar. Uba la penpai ke jat meri Israel sege jing money play ke bashisha. Filaban mudur bau new brio ndah haba ke Jezebel ke kentai brio ke berngam ke jingem jawaban peniap ke Bible kau ini kitian haba ula yo I ke tau la yang jat ula Phet yap kata ke bang khwak ini keren kendiat menai sengi ya kan ke jing Phet yap Teng ngamla mudur balai bau Elijah le tiang ke Jezebel. Fitip ke Jezebel kedai nang manik sud. Ke Jezebel kedai Makkah ke bapen bakhlayo Ahab bat ke bapen pai ke jat dari Israel ke jing manik sud. Kadan men semaman apa jangka ke bakhlanya do kata-kata. Bat haba kapak lagi nalam ketian show Elijah. Kamen semaman ke bor jang ke jing penship tiang. Kamen sim ksot. Ka tray ke jing mut jango bat ke rung support jang ke jing im jango Elijah. Bat kata kalong ka ba palat ia ke jing im ke jango Elijah. Baru befli haga jing lang brio. Uyang jat angka Bible baru Phet yap. Shatai shake Khraw bear shiba. Nakrani Elijah gani gapar bavin snoto. Compare the pidegi brig Khraw kat no menin. Compare the pidegi brig balab legi Khraw kat no menchua. Nda ba ka jingele kawan naga test kawan. Nda ka jing penshap tiang bagi jingele kiwan. Ngakwa mapinyo I bawat u Elijah ro umut ban Phet yap bat udah Phet yap shisha
Kadai ga basngaw le rain larangan syukran rei ngam sngaw le rain banito. Kani ga jingja ka aimen simenga pa pleng wat u Elijah udang pet yap. Nakatagadaw tangin pet balay pet yap. Siya nga nang ifikin diat agini ga par. Kam day abuting ga Jezebel rei ga dan men simaman. Pet bahagi ni gisngi ga men simaman ga badan ga Jezebel ga tray kam kleg-geleng. Karung agi yeng sama ke jing shikri karung lang kishnang atao kani ke spirit jang ke Jezebel mensim jang ke Jezebel man ke dwaibo blame na ke sngi un pli ki khmat jang fi bapinyo i fiyo i ne ama kini ke sngi kani ke spirit kani ke mensim baman kabadan na do kani ke pora ke Jezebel kaya le ke brio ke shikri play kaya le ke brio wat ke bam shikri play kawan ke jing shifting kawan ke depression kawan ke anxiety kawan ke jing kuslai kawan ke jing bankia ke jing mujhe berkhak kawan ke jing shifting ke mensim bod ke brio bon padwa yang agi bang pastor ngam no tia men ngasngo ko maka mensim kan mi nga ngasngo ko maka sayap no dan ke berkhat ban pet no na yang dan ke berklumar yang sam ban ke ban pet yap ban mare ban pet na ke jing dang men dang dan mafal dua yang bai kimi jo ke yang imut ban pet na yang namar ke problem yang kala jur pala la krumar ke kli bari pet pitip halin det jong ke dan ke mensim baman jong ke Jezebel pet bahag ay ke bejayu Elijah bo plinga sngaw sanay namar usa sa tang marway Fifino sa marway haga jaka compare pi Khraw kan no nda haba pi paya ga jaka ba pi sa marway kawan sa kanega mensim paman ga bawan ga Jezebel kan la nyat pi pin pet yap ga jingem bat nga duai men ga sngi ba pin aingo you play ba pi sngaw ni ga ktien ga jong try what num pet yap nai entertain nai snap ga jing berngam ndan balaban ktai feel la pi yang bat ga jingai Mdan mela ban penuit ke jing em jopim mdan me job ye pi la pi yang back aga lenti ke jong try la fi tip ke jing penem ke belang bau Jesus Grace la fi tip ila de pidan ke snam la fi tip ila de pidan ke jing ai la fi tip ila de ba fi dan ke ktien ke jong play la fi sngal to ba fi dan a no try what num pet yap nga kwa pinyo men sim na ke jing kran o Elijah bo pliu samarway kan ma pi pim lang marway men ke sngi pidan ba ke pliu shibon ke bala ban yarap pi yo sngaw wa ke jing kran jang men ke sngi nai pet yap what sha ba ke jing shep tingan bet hong fi What shot ba to jing kus lai kan pen shang fi what shot mano ban pen peli up ke jing pang ke jing Khraw ke jing ja ke jing baro ke jing dai ke shang khan shang man what shot kan betong ke jing em ke jong fi dwai me da ke sngi ba ke ne ke ktien kan ker khui fi dwai bo play un pen lang ke jing em jong fi Bapinyo i ege ba Khraw. Ay kerteng ni ke jingkran janga wat pet yap nama ngayo inang nebo Elijah. Kat u Elijah udang pet yap. Ubo pli ngam kren benyo Elijah. Udana ke jaka ke be nama rusa marway. Wajiyat marway. What le marway, what young marway, pimla marway, if you don't come, you brio shibon. Kiba shakri you try. They tangi bashia young bone pat bat regi besngo to, yakamani young bat pilang ban I, tin ke jong blay bat ban duai. People in any Bible tin ke jong blay gong, upet yap. Shanganong ifi, baling a boot in tin bong, what pet yap, what Klet no. Fi teng ndakawan ke jing shepting ndakawan ke jing penok mensim ndakawan ke jing artotina ke jing em nda fi shabe thong ke jing ka jing yo I jong fi ka long be tangi ke jing yap Bible kong u Elijah nang ba khat khandai do khat basaw ong ti habaula yo I ke ta ndai tambu yo sngaw yo I u yo I ke u yo I ke jing yap u yo I ba kumba ki kraikli itu ginang itu lepa blaybal Kaju urukom Khraw kan jayu bat ula sedang ban visualize kita ban sedang ban yo I kita kejing yo I brio mudur jong ban dau yo I kita kejing yap kapenlang yo bon yang jai ban pet yap
balay Phet Iaphi Bible kong no wat jalau jong syakrin da filadan preng ke jing syap tiang pim sngo thu shu wat igi paralok ki jong fi ki marjan ki bayarap ifi Phet Iaphi na kwa kan peni fi kendiat mendag sengi ba findup syai balay ngabu ini kektian ba ong wat Klet no kini kan play ke jing mot jong fi mendag sengi u Elijah u Klet ningkong ia ke jing kot jong play u play khlem kot ia u bon sharpenia u play la kot ia Elijah bon job bon pen pai ia ke jat beri Israel berawai u Klet ban yo ia ke jing Khraw ke jong play ha ke jing syakri ke jong Klet habau yo bahabau kren sepang ke jingrang terkong bau blay jubab. Klet bahabau yo bahaba ki uya duai bagadingan hiar bahabau duai mau blay jubab. Klet bahabau duai bu slab uhiar. Klet. Ang no de ki kintin Klet ia ki kamba ki jong blay. Ki bau lamat ke jingem. Pika taka dega point ka banga kwa ngan wan ra shafi ni ka por. Kanu wan preng jong fi filamat igi ba Khraw bo blay ula le aga jing em jong fi nadu bidang kena. But nda fi kendo menta ya ki test ga jing em pi Klet igi jing ba ka jong blay ga jing Khraw ga jong blay ya ga jing yaine ga jong blay pi Klet no but tio tangi ga tu ga jing ka ba menta. But ke jing Klet no ia ke jing le bahaga jong blay kadai kabayalam fi ke jing sharem kapan poiru yo brio ke jaka ka ba sngaungo la dau blay de peniana ke ding ke jing shaw Elijah la dau shukun mau bet bau new blay peniana ke ding la da ke Jezebel ke betong ngan duai biang ngan kia se jrong lom kan ngan duai bakani hiar biang ke ding se jisen pat la da ke la ban jlia wat iki mau wat iki tugo kam la pitarai ban jlia ia ke ni ke mensim baman mai ni ke Jezebel ndrei Klet ia ke jing Khraw ke jong blay anai mensim fi menag sngi da fi kendo ke jing ka ba fi kendo mentag sngi ke ba palat ke jing pang ka ba fi kendo ba met jong fi ke ba palat ke jing ja ke jing kendo ke problem ke ba fi kendo ke jingem la da fi sham bat ki he ke jing im jong fi bat ki persyang ban penting ke jing im jong fi syang anong ke ni ke tien wat num Klet ia ke jing Khraw jong blay ha ke jing long blay ke jong ka ba la pen pau sha ke jing im ke jong fi balai pim sukun mau ia ke jing Khraw ke jong blay u David de briu ba ya besok u David de briu ba ya ke jaka ka ba ke tma ka betong nadu dan kena hado bon da lek na ke perteu de briu ba ya ke jing hanai people u David u de ba ong ke ni ke kitab sam kala na ka ba shispa lai wang komensiam janga to ker khuyu try but what Klet ia ke jing le bha jang baro ngada halai ke kten what Klet ia ke jing le bha jang baro kanungot ngi pen sngo si yo blay habang ngi Klet kum no bo blay pen emingi naga jaka ka bangim pai perkat what you Klet ia ke jing bha jang blay bo say pi naga dujok ka ba pila devil yap ado blay la say nga ba de fi naga jaka ka bangim pai perkat Manum Klet blay ula dai fi ula map pi ula yap ula ke ding fnalam ta jong fi ula mipat ula sha ke jing ban pelong yang abe de pi ki khon ke jong play what Klet ye ta what nget ye ke mensim paman je ke Jezebel ken mau ye ke jing bahabe ke jing Khraw ke jong try pinyo i ke bol jing dom ngan ken ria takadang ngasa ngasa kren ni ke jing tho ang ni what Phet Iaphi but what Klet no Nanut menang wili janda ka jing shep tinggal betong Klet no ia ka jing Khraw jong blay ngi Klet yo blay kari kasi jantia jingi
Kadai ka besyong ka jaka kabadan jingma na keleng. Ngisang marjan bagi Pakistan. Ngisang marjan bagi China. Ngidai ka jat beri ka berit tama ka pertai. Ngidana ka jaka ka bagi ladai ban syak kapsya ki wepat. Ngiladai ka ban syak ban pen why no ke jinglong ka identity ke jingi namar ba ngi shong kha khlek lumar ngiladai ban ja lama bagi brio jingi ki klembura mela ka jong ka ri ke jat ben rio andai walet klet ye ne ba ka jat ben rio ka si jantia kadang long kum ni ko maka long menta dai nama nadu besdang ki brio ki babon hi ki duai bat ki yo I ka jing Khraw jo blai ka ri ke jingi but ngadang nget wat mentarung adan ke jing ngau tho ye kata bau blai udan bat kari ke jingi ngam kren ben ye la jong ri ba ke jat ben rio hare nga kren ye ne ba pin shai wat let klet ye ke jing bhajo blai ka bolo pin pa ka ri ba ke jat ben rio jingi mdan brio mdan mana mana ro ba ha dai tang blai ba la le ba ha ye ke ri ba ke jat ben rio jingi ba ka long kum ne ko ma ka long wala pin sneu do ri ke jing le ba ha ka jong blai Dagi corruption. Dagi kam syukor ke babon. Ya geri jengi la ya dadu mentagi skim dai dan noro. Dai na marbo bleu dan ke plan ke geri ke jengi. Ula sai ke brio jo blai ke babon men ya lap men ya tho ke gospel. But tonginum klet ke spirit jang ke Jezebel ke mensim paman jang ke Jezebel ke rung mentah ke ri ke jingi mensim mani blai tau mani soit ke rung ke ri ke jingi bat ki persangi ke ban yo jaka harai tongin duai bau blai se jisin pat un penan bura mela ke jang ke kerteng ke ri ke jat ben ri ke jingi nginom no mensim ke ta nginom klet kum no blai le ke ri ke jingi na do besdang ngila dai ben do jat namar ke shong kha khle ngila dai ban du jat namar ke jing nyo pen yela ke jong ka identity reken mau blade of ha holari ngi man ta ke sking yang nang ni kwang nang if you what pet yap wale cha betong ha ke jingem wale klet ni don you blade of Khraw ni don you disagree super la chop ye jing yap ke jing mi pat ni don you try you ba jrong tam yang nang ni ke jing shir ha mang nang fi la da ka wan ke jing le ka ba betong ke yeng sem ke jofi what nom ki jing mat what pet yap what shop kan pun kelumar kan pun do thia do dam fi ngakwa pin snap jar pet show blay de Khraw mabo ini ke point what klet no na mangayo iyo Elijah u klet Klet ye ke jing khat ke Khraw ko budana ke jingem Klet kum no ba ba duai blai be Khraw jubab Klet lut ye ka bala dep bara Klet yo blai yo ye ke jing yap badu pet yap tagadaw nga duai bo blai me ke singila mangani ke khubar kanai men semifi Adwai bagani nang jing mentoy Iaphi what let pet yap what klet no tong ini pet naga Bible gong kum ne kalau nang bakhat khandai de khal besau ngan puli gong ula let chi singin ti shagari Khraw habula pai ula shong hapo ding ratam bat ula dwai nam tai la de bo ni ap no ula ong ru kala biang ga ta men ta try shimno e ga jing im jonga na bangam long khamba bane gi kpa jonga ula thia bat ula yo thia apo ding ratam singa dan sibon ki point bangan peninang ni pinda pet yap pinda klet no e ga jing Khraw jo play pin poi ha ga ne ga condition ka ne ga jing long kabaning kong pinyo I sngap ha kabaning kong kabangayo I gaday usngaw tanat banlet shari Khraw kaning gaday ka point kabangakwa Iaphi baro bapin sngap ha udana ka way ka jingele katagaday
ke depression ke dega Khraw ye ki brio hagini gisni ke jaka ga ba pim sngo to sngo tau ke ba ga jingmut jong fi ke dan bet haga jaka ga ba pim tip sho kumno ban le ke Khraw la da pin puli ga dega depression barabor ki brio ki Phet yap ki Klet ga jing Khraw jong play ki rong shega nega anxiety shega depression but nda fila poy ga depression pin lap ba ga jing duai ka de ga jing duai ka jing sharam kam de shu ga jing duai jong ga jing et kala de ga jing duai jong ga jing sharam namar uduai bau niap no fitip ukwa yap no fitip ka nega de ga jing kwa yap no kawan nang no kawan na ka mensim jong ga Jezebeli kabatray hadu kata-kata menta bagi brio ki kindala poy shari Khraw jong depression ki kwa tang baniap no ka suicidal spirit ka mensiam peniap yala di ka tray gini gisni nakirpat ya figi besngap yang gini gepar kan mga yang nang ni blay la sayingi ya kaban pen pau ga jing shisha ba pin light ya ka ba pi perkhat la ga jing em jong vi la da pi Klet no ga jing Khraw jong blay pinum poy jidisho no ndrai balay pin perkhat ko slai la da pi tip bau blay bangi shakriu de bala job ya ga jing yap ga soj ba ga du job balay pim kamwat yo blay shakriu blay it yo blay money no blay iri jau Klet Phet Khraw poy ga depression ke jing duai jong ugadai ke jing duai tang bau niap no kala tray ke mensim jing peniap yala di ke bau kwa baniap no ki dibrio ki bapai ko magani ke jaka ki kwa tang baniap no kim sngo mentoy ke jingem ke jing yo I jong ki gadai be tang baniap no ki sngo sok wat baniap no syangan kerana kini bakanom syukur fi kan poi ke por bala dapi sya ia ke jing Phet yap ba bet thong ke jing ke jing shep tin ke jing le pin poi ke jaka ka ba pis ngau sok ban yap kan mau jisu ong ke gospel ke jong Yohanes kala nang ka besipo ke khat ke besipo wang unang to umuan tang ban peniap ndre ban penjat ban pendu ban pendam uan ban pen pra ban penjat udah unang peniap, udah kepajang ke lam leer, syaitan. Hari Jisu ang ngalawan manai ke jingem ke bekerhai ru. Hatta vio itu ke jingem ke bekerhai. Hatta vio itu ke jingem ke bepidamat, yo Jesus Christ. Nasngo sana yo Elijah. Ulang ke jingikai ke Khraw ini. Ndau pa yang ni Khraw. Uduai bau niap no bat kabasa nang takadai utia balu yo tia kani kapoi shiga jinglong kabalong desperate pipai ga jaka ka bilang frustrated pipai ga jaka ka pi klumar palat bat piyo tia apdeng jong ka jing kuslai ka jing klumar jong ka jing mat ele jau yo tia ngas ngongo palat yo blay de hangni ngakwa bangan peni fi banga ong fi what Phet yap what Klet no balay nga bu ini ko point baang kaba Khraw ka up yo ka jing em jong fi blay ong yo Elijah da fi Phet yang ni u khat da way angel na beneng u ang yo angel mayo iyo tu shakri jong a ubangala khat ye ubon long prophet uba Khraw tam ga jai bir Israel mentau dan ga jaka jong jing Phet yap ndan mayarap yu rengalong tribe bura melaga jong jing khat Klet kersiu rabat gani ga jing bam na beneng ayu ubon bam ngakwa bamen klipat yu tau de blay what la da fi paya ga jaka ga bapi snow bapi dana ga depression pi snow kuma pini yap no wala Klet ublay Klet ifi
Pila pin Klet no iga jing Khraw jong blay. Hare blay unum Klet ilaga jong jing temu but laga jong jing khot. Kabola khot Iaphi. Kan mau la fidan jing day ba fidan apa plan jong play. Satan umut banyale Iaphi. Namar fidan naga plan ke jong play. Baru play wang al Klet kersiu biang. Yo syakri jonga. Rabat ke jing bam. Bafi puli naga Bible kong o angel ula let ula ong o kejat to bam. Habam ula khmi la dana jan ke kli jong o kpu bala shat au ngading bat shiklong ko Kani ke jing bam kam dai ke bana ke khndau. Kani ke jing bam ke bawa na beneng. Fitip kani ke kran shapang ke ktien jong blay. Ke kran shapang ke bor ke jong men sim khoi. Hapdeng jong ke jaka ke bafimut ban give up ban sange no. Uplay unwan wat Iaphi. Bala buwan wat unumwan kumtu unwan rabat kektien ke jong blay shi ke jing im Iaphi. Unwan rabat kebor ke jong mensi mekhoit ban klipat Iaphi. Ban ke Bible kong eli jau la yang la bam la di ndeu tiabiang. Aingo blay uklem give up. Wat ladau Elijah umut ban sangeno ublay uklem sangeno. Filap ne me kata kat no sien pilamut ban sangeno. Hele blay uklem sange nagajing im Iaphi. Wan wat Iaphi man lagisngi. Hadu mentagi ski lebang ni ke jingkren jonga. Wan wat Iaphi la dan peng jong fiang ni fimut ban sangeno pinum syakri try. Namar ke problem namar ke jing bi shabe thong. Wali Klet ke jing Khraw ke jong blay ban wali Klet ublay unum sange ban wan wat Iaphi. Namar ukwa ban pendep ke jing khat ke jong u ke budan ha ke jing im ke jong fi bat fi puli ke ni ke Bible kong o angel jong try se si sen pat u kursi biang u ang yang jai bam di ngasung tanat ni ktien bu ang. Namar ke jing let jong me kadang jingai. Dua ye ni ke por bapini o itu ktien. Ke jing syakri jong me kadang jingai. Medang day ban le shibon ki eki na kabenta jong ang try. What let ngap ye ke Jezebel? What let shap tieng ye gitu giksod? What let perkhat bamen yap no? What let duai kumunang syarem? What let tia ang to daga jinglang desperate? Nga wat mga nga kersiw me na mga tip dan menu-menu bawan kersiw me nrek nga ngawan daladi nga danu angel nga pae me nga ay ni ke jingbam ke beneng na mga kwa bangan peniang pat ye me namar ka jing let jang me kampat kud medang dana shibun ki aka ko bamen le aga jing shikri kabangalabu ban nga ay ngo yu blay kata blay kwa ban clip yang i film nagisngi nagata daw nga bu daga ni kerteng what Phet yap what Klet no kadang up ka ba Khraw Iaphi what let mut ba jing im Iaphi kalong tangkat to what let perkhat gumta fidon ka ba Khraw jing im Iaphi ka ba blay man pendap ga jing im Iaphi compare what la ka situation Iaphi menta kalong ka bam idan jing man compare wa gi priu gi Phet inyo pen Iaphi kan mau play na play num nyo pen ye ga jing im Iaphi kala ban long ba pila Phet yap bat pila duai ga jing duai ga ba kuma duai Elijah re walet Klet u blay usnot ho yangi bangidai tanggi brio un wanwat balabo wanwat un restore biang ga bor un ai biang fi ga jinget un peniang pat fi ga jing yo i balun peniat biang fi ga jat ga baklan bapin lang la ban kill ka Bible kong ula ba mula di mula ya ga bor jong ka so post ngi sha ulum horep jong play ka bamut ban kill biang shalom mdei ban let Khraw bersheba mdei ban shong sa ga depression mdei ban shong sa ga tu ga jing ndai ban bam da ga jing bam ga balang ga ktien jong play ga ba im kani ga bang kren menta ka dei ga jing bam ga ba wan na benang ga jing im Iaphi balai pim yang biang ya ga bor jong ni ga ktien ga jong play ya chikmat kill shalom harap piti ulum harap udai manayu ulum harap udai ulum jong play kabamut kani ga jing kle ga jong play nang ni u angel u yalam yu bau let bani kendu biang baru play but people in the Bible halo jong ulum harap u play u wat biang yu Malu kuat yu ke pabusong tu ke krem wa mele ayong ni wang ngadan ke jing skon na ke bentau try.
Findala yo e jing lipat no try. Kan wan biang ke passion, kan wan biang ke zeal, kan wan biang ke jing shirham, ke jing shirham to jing it ke jong play. Kan sedang ban me biang ke don ban fin ong yo try ngadon ang ngos kun nakabenta jong me try. Namanga sa satang marway. Uang ita ketien na pipuli. Rega Bible ka ang blay ul khat yo bun let ban pensle yo Jehu yo Hazel bad yo Elisha. Ay ngo yo blay. Baga jing shikri ke jong Elijah kanan shibon ke wat nang ni shikmat. Day na katakataw yang ni kwang anong ifi. Na krene gini ke jing krene gini ke por. Namar ka way ke daw. Ngayo Ibriyo ki siyampalat shibon ki eki. Ngayo ibriyo baga babon ka ka bapendo mensiem sudahingi. Man ngayo bagi briyo ki duna ban yo sngaw ka ka jong blay kabalaban klipat iki bagi niyang jad. Dway menagi sngi bagani ka jingkren janga. Kanyarap ifi ay ka lang kumbaw angel uwanra. Yaga jingbam haga ketiga jang bari ka hauklong ban penba ban pendi yo ne brio ubadana pa jing tmu ga jong play bat ngasngotenat bau play wang medang dan sibun ki iki Khraw men le ngasngotenat dengan puli ga Bible waru David na puli kitab Samuel ga benengkong nang balife ho o shat hang gnang ga jang o dolot ki brio baro ketengah ki khon jong ubra lakit lagi nang shon ki parlok jong ki mot men lentem mau yo bi pulil nang balai po ga kreni kita anai ka Bible ka ngini ki ktien u David uklemle ko mo Elijah Bible ka David u lapen klanya ladi how try u bau play jo bale pimle e kata men dagisni ban pen klanya ladi baru try daga ba yang judge ban ba mandi ban ya chikman man kiu biang yu lum jong ke jing shikri blay man yai biang yu lum jong ke jing khot ke jong try man kiu biang yu lum jong ke jing duai ba bini sham yu try but hang ta pinang la man pendap ke jing shikri ka balong ke jing ker khu yu ki wei pat ki bri ke ban sami peteng na ke jing em chong fi tang ini duai bat fi ke ne ke par dan bring jong fi ngas ngau tho fi dan ke jing pang ha ke ne ke jabieng jong fi kadan ka ba ka balong kumba ngam tip kala bandai ke blood clot kala bandai ke no balang ke kunja jingpang kala balang ke tumor kala balang ke no badana ni ke jabieng jofi u play un pen kia ifi mentagisngi naipat Phet yap wali Klet ke jing Khraw jong play dang dan ke Khraw shkhmat ke jing em jofi dang ini tuai ke ni ke por pangenget ke ni ke jing duai kan klipat ifi duai lang bat nga Kupa mayo gini ki brio ki bedana ka jaka ka baki mut ban Phet yap bat kila Phet yap rugu try. Dan apa yang jongki ki Klet no ye kata ka jing it ke jame kata ka jing Khraw ye kata ka jing yaine ke jing isnai ke jing bah ka jame. Trying to try blame it against ngi balamba ka ni ka ktien men ker khub yang ki kini yang biang kini yat biang shikmat. Bangini ka buram ka jame ka bamedang dana ka jing em jongki. Trying to drive men I men see me kim na gisngi I badaw men see me khoy badaw ni ktien ga jame ka bang kren ni ga par kanang jing bam ku maka hiar show Elijah kanang shigi ni brio but she said pat kin yang jot kin ter pat kin ya chkhmat trying to drive to play men I gi met ka kat ka kya so she said pat ga drive ni ga jing pang ga badaw ga jabieng ka ba ta ga jabieng junkie nga root out nga rat na rutin rai gani ka tumor ka jingpang baro ka no ka blood clot ka dwai kan khot kan kya no but kan light na ka no ka jingpang stroke ka no ka jingpang ka no ka paralyze ka no try play be nga ba na ka jing em junkie but nga dwai ka jingpan kya ka jame try nga nga bagani ka jingkren kan peniang pat ye ki bobon ki brio bat kan pelong ki begini yang jaj ban shakri piang yame try ngi ailut shame ka buram Haka kerteng ke jang chisung iduai. Amen bat. Amen. Plain ker khui fi agane ke por. Na khmilan tiba fin ngap ye gitu ki jingpen bana jingin am ta ke tu ke festival of grace arajar fu arbat pinya dan lang bat ngi. Akitu ki jeseng ko bless you bon. Plain ker khui fi. Hallelujah.
Ta hagani ke por ngadap daga jingkemen ke Khraw ya ke banganuan Iaphi. Ling bangani ke channel jong ke Grace Worship Center. Shimene ke kabu ban kren Iaphi ban pentip Iaphi. Daga jing sngongo yo blay ba ke Grace Worship Center. Kalau pen Khraw ban penlong ya ke jing seng ke bahe. Ke jing seng pat ba. Ke bangi ai ke tengi ka ke Festival of Grace. But yang ni ke jing seng ni la pen Khraw ban penlong hang ti hapo nongpo Ribhoi district. Hang tu apa kemadan paham siem kepada Mar Persyak jong ke Bethany Hospital. Yang ini ke jing sengin pelong saus ni kata kadai nadu ke arpu nyotrik arpu fra arpu kendai belai po jong berai Oktober. Ha ke arpu nyotrik arpu fra trik arpu kendai trik ngin pelong ni ke tangga ke por janmit kata kadai ke por sanchiteng. Ha ke tu kemadan paham siem bat aga sni Sunday. Ngin pelong ika gepor cutway gym min step bat gepor sau shiteng janme bat ngakwa banganong ifi balengi pelong ni gini gejing seng gejing tmu gejing gede ni kwa ban ya lap yo Jesus Christ ni kwa ban pen benai ke gospel jong gejing IA ni ai kerteng ke Festival of Grace gede gejing kawai jong gejing IA ni kwa ba baro gi brio kinyo mat ni gejing IA ge jong play ha shua jong gejing rio jong turai ha ga bau jisu le jan banwan bat nge yang nang ni nge kwangan pentip Iaphi ba ngi la pen Khraw ba hai ni gejing seng kan long gejing seng pat ba bat ngin bo gi publicity keleng ba leng ba ni ge kaburu nga pa Iaphi bat nge da kwa ba pin pelat po kata ga ga ba kwa la kalong na kanu ga jakang nga kerpa ni viewers baro gi ba jupet gi ba subscribe ge ni channel nga kerpa ya baro gi ba yosno ni gejing pen mana pelat po ra gi tu gi sking in long ni gejing seng bat ngi na nget ni yo ge jing kawai. Saya sih nak ketian ke jong play bagi jing ro bagi jing ruai ke berkerpang. Bat pinyo ro ke jing duai ke berkerpang ke jinan kam per. Nget ro play nak ki kamba un penkia un pelat ke sibon ke breu. Compare pidai nak no ke niam, compare pidai nak no ke jingai, compare pidai nak no ke sinong nak bakum ke no ke rukam. Ni priang sngop ha na mau Jisu yap nak da jong pi. Bat chua bau nuan ni kwa ban pendap ke jing lap. Ya ke ban tu pi ke jing ai ke jong try. The one klang ni kendo bat pi nganget ni yo bende kublai ti bat pi nganget ru ba finisham shisha marmet yo try jingi Jesus Christ blai un ker khui pi kublai shibon ngin se kendo pat hagitu gi sngi jingi sek blai un ker khui pi kublai shibon